iryavuzwe riratashye. General Sultan Makenga biravugwa ko yahamagaye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu cyerekezo cya teritwari ya Walikale, Masisi, mu gace kitwa Kibati. Abwira umwe mu bakoloneli ba AFC 23 uyoboye urugamba ibintu bitatu bikomeye cyane: kudasubira inyuma, kutari kuza agace ka Kibati, kandi hakabaho kwadvansinga kugira ngo habeho gufata ibindi bice bikikije Kibati. Mwihangane gato, impamvu nangiye gutya, aka gace ka Kibati amakuru y'ingenzi agira ati ubwo Perezida Tshisekedi yatangaga amabwirizwa ko ugomba kuva Kibati agomba kuba ari umurambo, bivuga ko bamwe mu basirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bashyizeho agatuza bikanga bigakomera. AFC M23 igakora tombe kuri aka gace. Ikintu rero cyaraye kibaye gikomeye cyane. FARDC abari muri coalition bakoresheje uburyo bwa shelling bwo kujugunya ibikompra byinshi mu byerekezo bya AFC 23, biranga bibi by'ubusa kubera ko AFC 23 bivuga ko yari yamaze kumenya iby'uwo muvuno binyuze mu makuru y'ubutasi. Izana systeme y'ubwirinzi yashwanyagurizaga mu kirere ibi bibombe. Amakuru rero yavuye ahangaha niyo yatumye ibintu bikomera cyane. Amakuru agira ati ubwejo ku manywa General Abdallah Nyembo, umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare ka FARDC wasimbuye General Pacifique Masunzu, yari mu kigo cya gisirikare cya Bauma, arimo areba aho imyitozo ya gisirikare igeze, aho igisirikare cy'Ubufaransa kiri gutoza FARDC n'abandi bafatanyabikorwa mu kurwanira mu mashyamba y'inzitane. Bivugwa ko nyuma yo kuva muri yatanze irindi bwirizwa ko Perezida umugaba w'ikirengo w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo adashaka ko ingabo zitakaza aka gace ka Kibati. Nanone atanga andi mabwirizwa nawe akomeye cyane ko aboherejwe muri icyo cyerekezo mu gihe basubira inyuma bazaraswa na bagenzi babo bazaba bari mu bitugu byabo, bazaba biteguriye kubaha umusada. Ibi rero byateje umwiryane ukomeye cyane, bituma mu ijoro ryose FARDC isa nkaho ikora amakosa akomeye cyane. Amakosa bakoze nayo gushaka kugotera kure Kibati ngo noneho bazenguruke AFC 23. Ibyo rero uko babipanuraga nk'uko inyuguti ya ca iba yanditswe, 23 yari yamaze kumenya buri kimwe cyose. Uwo murongo umwe uri extended mu buryo bw'uruziga rw'igice, 23 yabimenye kare, maze yohereza muri zo nzira zose abarwanyi babo b'abakomando. Ishoka umugozi yavuzaga ubuhuha. Biravuga ko nibura FARDC yatakaje abasirikare bari hagati ya 74 na 78 nk'uko amakuru y'ingenzi aba muri eneo za FARDC zakiriramo, aho batangira umusada werekeza muri iki cyerekezo cya Kibati. Amwe mu makuru y'ingenzi asobanura neza ko General Sultan Makenga adashaka ko abasirikare be basubira inyuma muri Kibati, kuko Kibati yaba umuyoboro mwiza nanone kuri FARDC wo kongera kubuza umutekano ibice bya teritwari ya Masisi, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kwivuga. Gusa nagerageje gutera icyumvirizo gikomeye cyane. Umwe mu bazwi kuba hari intagondwa muri FARDC batazi uburyo bwo kuzibukira cyangwa kumanika amaboko, yabwiraga bagenzi be ati niba mudashaka kurwana kuri icyo cyerekezo cyo kunyura ibumoso bwa Kibati, muze munyure muri iki gice cy'uburyo bwa Kibati, noneho twe tuze gutangirira muri icyo cyerekezo wari mu gice cya ati birashoboka ko mutazi biri kubera ahangaha, mukomeze ibishoboka byose. Niba urugo ruhande rwanyu murushoboye, mushobora no kuza kuzenguruka Kibati nibura mukaza kudukuraho uyu mugogoro ukomeje kutunaniza cyane. Birasa nkaho bose baterana amagambo kubera uburibwe n'umunaniro bari gushyirwaho n'agatuza k'abarwanyi ba AFC M23. Ariko kandi mbere y'uko nkomeza, ndashaka kwinjira mu nkuru z'ubutasi zikomeye igoma. Reka manze mbakoze imbere mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru abyutsa n'urwanurwa, ni amakuru ari kuvugwa, ni amakuru ari kuvugwa n'abarundi, ni amakuru ari kuvugwa n'abakomeye mu mitegekere y'u Burundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye, nyakubahwa General Neva, arwaye bikomeye cyane mu bitaro byitwa
ko biri mu gace ka Ikarusi. Ntabwo mbizi neza, ntabwo mbifiteho amakuru, ariko birimo biravugwa cyane ko Perezida Evariste Ndayishimiye arembye bikomeye. Biravugwa ko yaba ahanganye n'abakomeye mu ishyaka. Ubwo aheruka kugirana ikiganiro n'abari mu ba influencer n'itangazamakuru ry'u Burundi, yavuze ko adashobora kugira icyo ari cyo cyose atangaza kubera ko atazi niba 2027 ashobora kuzaba akiriho ngo yiyamamarize gutegeka u Burundi. Ibi bibaye mu gihe hari uruntu rukomeye mu ishyaka riri ku butegetsi imbere mu gihugu cy'u Burundi rya CNDD-FDD, aho Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'iri shyaka, nawe yavuze ko rwose byanga bikunda iki gihugu kigomba kubona imihindagurikire mu mitegekere yacyo. Ni nyuma y'uko uyu nawe yakirutse ubuzi nyuma y'uko afashijwe na Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan akerekeza muri leta ya Arabia Saudite ku mugabane wa Aziya. Amakuru makumyabiri twirwanaho bamaze kuvumbura ibyayo mayeri maze batangira gukocora umwe kuri umwe. Bivugwa ko hari umwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo Kinshasa warashwe mu gituza, ariko abamwegeye bakavuga ko harimo ubugambanyi bw'igisirikare cy'u Burundi. None se ntibyaba bisobanuye ko haba hatangiye kwinjiramo samparatika cyangwa se bwa buryo bwo kutumvikanaho mu bari muri koalisiyo, ku buryo ari byo biri gufasha AFC-M23 gukocora hababaza mu mitegekere ifite aho ihuriye ku cyemezo kimwe? Iyi ni paje ikomeye cyane, ariko kandi ku rundi ruhande rukomeye, paje iremereye cyane, reka mbingize mu nkuru y'ubutasi ivuye muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse hari n'andi makuru turagira aho duhuza n'ibyaraye biba i Bukavu. Nk'uko amakuru ingenzi asohoka bivuga, umwe mu bantu bakomeye i Bukavu mu cyama cya AFC-M23 yagize ati twamaze gukora operasiyo ikomeye cyane. Ntabwo bavuze ko dushobora kubishyira ku karubanda, ariko havumbuwe inyubako muri Bukavu mu gice cyayo gisatira agace ko muri video, aho twavuga ko urebye hari amashusho yafashwe mbere na CCTV kamera kuri imwe muri hoteli yo mu gace k'ingenzi kerekeza muri icyo cyerekezo. Hari abamotari bagera muri 4 bamaze iminsi 4 bava muri iyo nyubako, kandi amakuru akagaragaza ko bibaye mu byumweru 2 bishize gusa. Amakuru rero yamaze kugerwaho nuko hari agace kari gutegurirwa kwakira intwaro zisanzwe zishobora kuba zaragiye zibikwa mu nyubako zitandukanye muri Bukavu, ubwo Bukavu yagwaga mu biganza bya AFC-M23. Amakuru y'ingenzi akomeye akavuga ko byabaga biri gukorwa bamaze kuvumbura ibyayo mayeri maze batangira gukocora umwe kuri umwe. Bivugwa ko hari umwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo Kinshasa warashwe mu gituza, ariko abamwegeye bakavuga ko harimo ubugambanyi bw'igisirikare cy'u Burundi. None se ntibyaba bisobanuye ko haba hatangiye kwinjiramo samparatika cyangwa se bwa buryo bwo kutumvikanaho mu bari muri koalisiyo, ku buryo ari byo biri gufasha AFC-M23 gukocora hababaza mu mitegekere ifite aho ihuriye ku cyemezo kimwe? Iyi ni paje ikomeye cyane, ariko kandi ku rundi ruhande rukomeye, paje iremereye cyane, reka mbingize mu nkuru y'ubutasi ivuye muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse hari n'andi makuru turagira aho duhuza n'ibyaraye biba i Bukavu. Nk'uko amakuru ingenzi asohoka bivuga, umwe mu bantu bakomeye i Bukavu mu cyama cya AFC-M23 yagize ati twamaze gukora operasiyo ikomeye cyane. Ntabwo bavuze ko dushobora kubishyira ku karubanda, ariko havumbuwe inyubako muri Bukavu mu gice cyayo gisatira agace ko muri video, aho twavuga ko urebye hari amashusho yafashwe mbere na CCTV kamera kuri imwe muri hoteli yo mu gace k'ingenzi kerekeza muri icyo cyerekezo. Hari abamotari bagera muri 4 bamaze iminsi 4 bava muri iyo nyubako, kandi amakuru akagaragaza ko bibaye mu byumweru 2 bishize gusa. Amakuru rero yamaze kugerwaho nuko hari agace kari gutegurirwa
kira intwaro zisanzwe zishobora kuba zaragiye zibikwa mu nyubako zitandukanye muri Bukavu. Ubwo Bukavu yagwaga mu biganza bya AFC 23, amakuru y'ingenzi akomeye akavuga ko ibyabaga biri gukorwa